daga school week pelong school terlen school long telu kumpan penselur pen ayam sim yakina school hakisap kipong kiba kidon ya kabakil sedang naduk gasinengkong balapan kut mentagas ni maka arpusan tarik urisau ar hajar arpusau ha kaneka program madon si pun kijing isap naduk kijing syat kijing ruai kijing pun iriam bat kiwai de ha kaneka si lawan kum ukungsan da presiden geseng RBWF dan circle u sambla pondor sim lem kidikot geseng ha kijing don lang u headmaster u ba banker karnior bat baro kang hikai kiding trace nong u ba investor kar ka managing committee u ba ebok singkli ki khna pule jong kaneka school lem kikmi kpa jong ki khna school ha kaneka si ki khna school kilapun i daga jing pen iriam jong ki khna kentai bat khna senrang ha ke program penkut ha ba jing kren nagaliang ukungsan u sembla pondor sim ha kaneka si ulong ba nagaliang kaseng RBWF ka juga kersan nagapor sagapor ki khna school khamtam yagi khna kibawan syakmat haki topar nagaliang kaseng kaju ajing yarap san spa sibnai kumban kersan ya kajing kam jungki mau kemudian susah. Kemudian syukur nina bisa bertekar senang le. Terlen Secondary School Nong Telu week 2024. Yes, goes to Kershan Bardaka. The second runners up is Bakar Shandir. Thakti na benpai apira marti ken runners up for the car today first winners jong ka Unterland Secondary School but ide ruhi master jong ka Unterland Secondary School Jai Mata ide kena school class 7 jong ka Unterland Secondary School. Congratulations Kibawan Hunbir Kimday Ibashong Haga class 9. Congratulations, the Ajing Hun Kimday. He is the one who has beauty with brain. Iba Jaicha ide wene ki kena class 10 jongi but iba don ga jing start ringkat ru ba ga dur bhabrio. Nakaliang ka Seng Riboy Youth Federation ngapentip syafi ba kan nakaliang jongi ngi persilur ya ki kena pule ki bawan syakmat haga SSLC ba HSSLC ki boyo top ngin ai ka stipend ka pesan spa dan ka sibnai meneru ngila ya keren stay telada video sisa ya kata kalau ngajing rap tang ngajing kersiam ngajongi nakaliang ka Seng ka pha yang ya kata karwa ban pentip syafi haga ngapor kenang ba pi ki kena pule
pensilur ban pule ban penio ya kata ka awat kata jing persyang ke jungi naga seng naga pos ka por ban ay ka stipend ka basan spa dan kasi benai hadin balayo ya kata result anda gila rung ya ka kelas ke jungki ngi kersian barok sistem san spa dan kasi sistem de kalau ngajing kerku ya pi pada pidon sisa ya katong na banda ban pule ban wan sakmat om tang ban yo ya kata stipend la naga awat Henry Pidei ban kujing mot ban minat top haga jing pule ka jing pi pimdei ban lapmit haga bapek mobile dan ne pimdei ban lapmit haga bayat serum seneng ka jing pule kalau ngap korder hadu kata-kata ngaong ya pi kumbang itip Nelson Mandela uang kamna dan gawe ka kantin ka mga secret na kapor sa kapor uang. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Kajing pule, kapule puti kadai kata, ka atiar yale, na kabanta, kajongi bangi pendankam, na kabanta ban penkela ya kaperti barokowe. Klaim kajing pule, yang iwe pa iwe, nasiu tuknat yaw ne urustat, Nelson Mandela ubang itip. Nangit hagi school ki jompi, hagi kot ki jompi, pipule siapa ga story jong ne Nelson Mandela. Ngamdan kam si ban batayu, de freedom fighter, jongga Afrika Henry ulong ubriu uba don ke jingkit kli kum Mahatma Gandhi dengan scam bapi dei ban 3 minit kumba une urusta naga por sekapor upar seluruh ya ki kena school bagi dei bandam ke jingpule bun ki baong ide lar keme ichi kerchan ide lar rupa ichi kerchan jo release kurang ni ngila pasyang ngaong ya pila radon kum kita wan sakmat pentip sangi ngi kloy banera ya pi ban penrung kelas ya pi kono skor ki badon jinge kum kita ki ba sistem sisa na yeng ki bomdal ki kemi ki pa tang tang ki khon swet nanda ki ba duk sisa ki bomyo lat ban pule andala pas ke mitrik andala laj agi kardan pule ka jompi wan sangi ngilong ki ba kloy banera ya pi ban plilat ya pi ban penrung ha ki school ki ba ngi kanongut ila penrung ngi kloy ban ya rap ya pi pimdei ban kut ha ki jing pule andala pas mitrik ngata jo arlan ofisa lerung skor ki bopun kum kita ki situation ki bangimat ngar uwei upamat ya kata menswa handrei ngaong ya pi ngadai ubriu bekut jimut handrei da erang cha da erau kha bapa ki ba bhai leberlah nongpo leberlah diwan leberlah nong kan nong jaka ka pi pule tambah ka jing pule ka jumpi lada terang sisa ban yo ya kata jing nang ka start kita baro kimlong umo jin thut ya pi to sim ba ka jing nang ka start kumba ong ya pi ka dei ka atiar kumba ong Nelson Mandela ban penkela ya ka prate